نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز العظيم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Mauli mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, aula na amin hatiranan ini yari na isab kami gumanap sin pangadjian limabay. Salta manalam salam kami ang mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala. Halapal, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maundi rin dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, indumiban sinadlaw mahal ga pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pagka siya mahal ga ayaran na tuin halga ini mga anak po, sabab karna bukun halga antara sinta uiwan tao. Bang mahal ga inwak Tuhan tara sinta o iwan tao, impuunan sintag dapuhan antara sin nagpapanjari iwan sin piapanjari. Mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, masi-masi kita niyo hapangadjian bunga simpag iman. Imbungang kahoy kagunahan na to. Ganap vitamin simbaran na to, ginis babara pa vitamin habaran na to, magguna. Banging bungang kahoy kagunahan sing kita niyo. Lawi impaggunatan niyo sin bunga sin pag-iman. Mga anak po, masikita niyo pangadjian bunga simpag iman antara singguro iwan simmurid.
Haruman ini pasampay na mo. Pahadarat sing kamu mga anak kapo na mo atiranan. Impalman sinallahu subhanahu wa ta'ala suratul Jasiyah. Palman si mahasut si mahatinggi. Fa'ammal lazina amanu. Mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kauhaan tagupat ka dyan. Ayaw na tuubog tuunin palsugpatan patuan. Ayaw na tubog tuunin pagkaiman taniw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw taniw bug tuunin kabayaan sintuhan antara sing kita niyo iban sinsiya. Bugtuon na to na sacrifice na to na bugtunin antara na to magkahi. Sakawa ayaw na to sadya bugtuon in palsugpatan antara sing kita niyo iban si mahasut si mahatinggi. Salta tantuhon taniyo mga anak kapo. Apabila mahugutin palsugpatan antara sinipon iban tag-ipon. Karayawan dunya iwan karayawan adlaw akhirat. Aula-aula na hamasa na to ini. Magkakunahan kita niyo palsugpatan mahugot tudyo pa nagpapanjari. Dahil nga sababihan, yarim palman si mahasut si mahatinggi. Fa'ammal lazina amanu. Adapun mga sila bariman. Kimugdan ng pag-iman nila hasalakan kabayaan sintuhan. Yarad nila ang kabayaan sintuhan doon na pag-iman niyaon. Yammalan sinatay nila. Karum sa adlaw. Wa amilu salihat. Salta tiyapilan nila magsaroon doon. Sinhinang kabayaan si mahasut si mahatinggi. Hinang nila indaakan ko giwan sin kuyag. Tiangkisan nila iliangan sin Allahu Ta'ala. Buka hamulka niya dunya iwan adlaw akhirat. Aun hirihil kanila sintuhan tiyo-tiyo karayawan dia dunya. Imay ta tiyo-tiyo. Sabab didto insya taud-taud hadlaw gana-gana. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yawaitaan si mahasut si mahatinggi. Injunjungan alayhi salatu wassalam. Bangaun dayaw sin dunya, labi indayaw sinadlaw kana-kana. Mga anak ka po, imparakala di matuha dunya hamasa na to ini. Bukun parakala siwi-siwi. Parakala ipag-inu-inu si mahadjana. Parakala subay aunon sin tiap-tiap siulakan. Amin di sila mabutas. Dahil nga pag-iman sa bunal. Iwan dahil nga pag-amal. Kabayaan si mahasut si mahatinggi Allah. Fayudukhiluhum rabbuhum. Kawasasin Allah Ta'ala in dunya iwan sinadlaw akhirat. Kaya makapagbaya diya dunya, way pagbaya taniyo. Bang aun pagbaya taniyo, subay makada pagbaya kabayaan si mahasut si mahatinggi. Tutong basan sintuhan taniyo Rabbul Alamin. Fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Anugharaan sila sinallahu Ta'ala
aon susuran nila, di sila makasud sing kawasan nila, di sila makasud sing kusog nila, makasud sila hasabab sin pag-iman nila sa bunal, makasud sila hasabab sin amal nila sa bunal, harap nila pagkain makasud. Pasurun sila sin Tuhan nila Rabbul Alamin fi rahmatin. Parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga anak po. Magkarunahan imano siya dunya ini hamasatan ni rahmat sin Tuhan. Magkarunahan imano siya hamasatan ini ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagkaon mataon, impag-inom mataod, sa mataod di makakaon, mataod di makainom, malaingkad mataod impagkaon ibang pag-inom. Mayta. Injawab niya, wala doon rahmat kabayaan sin Tuhan. Wala doon pag-ulong kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo hamasa, salay kasi hindi matuhamasa na to ini. Hipag-inu-inu si manusia simbaran niya tudyo patuhan. Hipag-inu-inu si manusia sing kabuhit niya rahon niya pamapatay. Fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Ianugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Hawat supaya sila dumayaw impamarat saya nila, dumayaw impag-amal nila, dumayaw in pagdunya nila, mara nila paadlaw wana-kana. Imbihan dagbus mga anak po, palman si mahatsut si mahatinggi, zalika huwal fawzul mubin. Amo na yan imparuntungan matampal. Amo na imparuntungan matampal day nga Tuhan. Buko ning paruntungan matampal dahing hatao patao. Bangin manusia nakananam paruntungan dahing hatao patao, in iyan temporary. In iyan bukon katkal. Sa imparuntungan matampal, amo na imparuntungan dahing Allah subhanahu wa ta'ala, bang nato hiyamalan impag-iman sa bunan, bang nato iyamalan inhinang kabayaan si mahasut si mahatinggi. Yadto mga tuan imbeta sinallahu ta'ala hamanga sila bariman. Dahil nga sabab yan, in Ali radiyallahu an, dahil nga kasibi-sibi niya, in siya mabimbang hamarayaw, maastul siya hamangi. Makuyag siya hamarayaw, mabungis siya hamangi. Dahil nga sabab yan mga tuan, dahil nga mga kiyanganan, sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam, tausul ka, hangpu katao. Upat in mga khulafa. Dahil nga mga kiyanganan, tausul nga hakabuhi nila pa. Ali radiyallahu an, may ta sila yan kiyanganan. Piyabay ta sinallahu ta'ala kato tani wajunjungan alayhi salatu wassalam. Hawat supaya aun pamintangan, hawat supaya aun urulun silong bago, aun urulun simbata bago, hamasan niya aula hamasa ini. Aun kabtangan niya mga tuan, pamintangan sing kita niyo. Kabtangan sin Ali radiyallahu an, pahamuk sahabat, tao Madinah. Inaki niya, qiwamu hajad din. Inagama ini magkakunahan siya hukut. Magkakunahan siya hukut hatiap-tiap siulakan. Magkakunahan siya mahukut hatiap-tiap siulakan. May tayad to. Sabab mataod in atunia.
matao din manglubukan niya, matao din maastol ka niya. Dahil nga sabab yan, kiwa muhajad din, inhugot sin agama ini, bi arbaati umur. Dahil nga mga hugot niya, dahil nga mga hikakusog ka niya, dahil nga mga hikatutog ka niya, hatiap-tiap siyularan, upat parakala. Hikaisa niya mga tuan, alimun rabbani, subay intaw imingat, sin hipapaingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang intaw imingat, iningat nila, nagpaingat tao patao, nakananam sila sanyang, nakananam sila rayaw parasahan, apabila nila ingat, inipapaingat sin Allah ta'ala, magduruhon indayaw parasahan. Hukot sin pag-agama sin tiap-tiap siulakan, subay siya imingat, sin ingat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ing kagunahan sin ummat hamasa ini, amo na ing kagunahan sin manu siya hamasa ini, ingatun nila, uno ing kabayaan sin Allah ta'ala, sabab kaya ingatan na sin tao, ing kabayaan sin tao. Ikaruan niya mga tuan, inugot sin aga mahatiap-tiap siyulangan, inaga maasal siya mahukot, sa magkagunahan hukot at tiap-tiap siyulangan, karimun, la yabkhalu, tao marayaw di siya manjari magmaikot. Subay wayron kuripot, subay wayron stainless. May tayad to mga anak po, sabab bukunda kaniya. Baran niya bukunda kaniya. I-maintenance yung kabuhin niya bukunda kaniya. Subay wayron kuripot. Apabila imasa ini, marayaw kasuddahan ni rayahan, marayaw ra kasuddahan ni miskin, marayaw ra kasuddahan ni kataan, mahugot in pag-araman niya sa lugay niya buhi. Yad tutuhan ini karuan. Na apabila imano siya masanato ini, maapampun tabiat, kuripot hakarayawan, na aturan yung na ingkahalan na to ini. Nagkahalo yung pagkaon halawang buriga. Nagkahalo yung buka sa halawang simburiga. May tayad to na halo. Simmataod magkakunahan. Sabab wala na sa buting gulalan. Mga umat Islam, hukot sin pag-aga mahatiap-tiap siyulakan. Subay niyari ipagmaikutin uno-uno na karayawan dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katuni mga tuan. Subay in tao maingat, di humundong magpaingat. Subay in tao maingat sa pag-agama, di sila humali magpaingat, hatauri maingat mag-agama. Dahil nga sabab yan mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. In tao magpaingat, iwan sin tao imiingat, piyalawi sin Allah ta'ala yung karayawan sin sila ruwa. Biya din in lawi sin dayaw nina, nakalawi rin nga kataan. Kataan sin ista halawd, ista dakula, iwan ista asiwi. Mangayo kaampunan hatao yan. Hatao mang Hindu, hatao rin makaingat. Iwan hatao
di makaingat-imingat. Ista sadya mga anak po. Napilain dagat sa dunya ini. Amin ista sadya yari hautan sin sambuangan iwan sin lupa sug. Ista sadya hautan sin basilan iwan sin lupa sug. Buko saan sa laksa, buko saan sa gunom sa kinay. Indayaw niya mga tuwan. Dumuwa kanila. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasawab sin makakaon kanila, nagtatag-ipon kanila. Inista niya makadakabayan sin Tuhan. Apabila inista di na makadsin kabayaan sin Tuhan, di na makaon. Makuyagin ista, makaon siya sin tao, nagtatag-ipon day sabya kanya tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan niyo mga anak po. Amo yan ang kagunahan na to, hamasa na to ini. Pag-ahara may kagunahan na masa na to ini. Bukon pagkaon, bukon pag-inom, bukon pag-business, nahundong sadya pasalansin, aon piaratong sin Allah Ta'ala, kasusahan. Yan mga anak po. Ini kaupat. Kabtangan sin Ali radhiyallahu an. Faqirun wa miskinun la yabi'u akhiratahu bidunya. Miskin. Di niya ipagsabihin pag-agaman niya, pahinang mangi. Di niya ipagsabihin akhirat niya, halingkat sin dunya. Bukunin dunya mangi. Sa mig sadyay mano siya day nga hiram. Ayaw sadya ko lumamud hahiram diya dunya. Ayaw sadya ko lumamud pagmaksiyat diya dunya. Ayaw sadya ko lumamud harusa ka na pandusari hababaw singgumi. Sababin dunya, di pag-ibadatan, didto taniw pusuun hadlaw ka na. Amo yan mga anak po. Inhukot sin pag-agama hatiap-tiap siulakan din kato taniw. Amin na palman sin Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Amo yan mga anak po. Dahil nga sabab yan, di hayatin ni. Mga anak po. Piyita si mga sila tao maingat. Sifatul mu'min. Pangilahan si mga bariman. Hinang si mga bariman di hadunya. Hika isa. Inhinang si mga bariman di hadunya. Yakrahu salasan. Wa yakrahu asaddu salasa. Aun kaastulan nila tu parakala. Iwan aun tu parakala, lawiin astul nila. Turayan tuan, pangilahan sin sila bariman, aun kaastulan nila tu parakala. Sarawa, lawin astul nila hatu parakala ini. Hikay sa mga tuan, pangilahan kanila, kaastulan nila, kahukawan nila, ing kahukawan sin Tuhan, uning kahukawan sin Allah Ta'ala, hawa, amoy magadin tao hahawa napso niya. Suwain agarun sin tao, hanapso niya kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukunin agarun sin tao, napso niya, agarun sin napso niya. Maita mga anak po.
Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَى هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. Ingkatan hinang kalaungan mangi. Sarawa inna kalawi ingi bang kalaungan dah. Amo na intao naparinta siya sin hawa nafsu niya. Wala siya naparinta ri magada pamarinta sin maha suci maha tinggi. Amo yan yung pangilahan kanila. Di nila agarunin nafsu nila. Sa inagarun nila kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang sadyay mano siya hajaman na to ini. Usog ibang babae, maas ibang bata, iagad nila yung kawayaan sintuhan, hanapso nila, musmus nila, istap nila, yung kawayaan nila, wayroon hiluhala, wayroon pag-ambulda, hamasa na to ini. Ini karuan niya mga anak po. Pangilahan ng mga bariman, syahawatong, kakausan niya po puunin syahawat niya. Sabab kal na indua ini, napsu iban sin syahwat bang iagad sin tao, si pukun siya kabuhi niya, hari niya ka na naman. Si pukun siya kabuhi niya, labi awlah adlaw ka na. Aturayan ni mga tuwang. Mga anak ka po di na ka na naman sin tao, makasipog. Nating na kanila, di nila na ka na naman mangiin makasipog. In makasipog kabantugan, in kabantugan kasipugan. Imbar iman, kakausan niya po puunin hawa nafsu niya. Kakausan niya po puunin syahwat niya. Biutangan kita sintuhan syahwat. Biutangan kita sin Allah Ta'ala wa nafsu. Paararon kita sin atulan kabayaan niya. Turayan mga anak po. Ini katu. Pangilahan si mga sila sipat simbar iman. Kaastulan nila in hawa nafsu ini. Kaastulan nila in syahwat ini. Bang bukun na kabayaan sintuhan. Ikatu, subahat. Di sila magpanglamud-lamud dahil ng subahat. Uno ini ng subahat yan mga anak po. Ini ng subahat. Naglalamud din mangi ibang marayaw. Nabiyadiin na bang mangi nakataan. Imbar iman. Bang naglamud din mangi ibang simarayaw. Ri sila mang lamud-lamud. May tayad tubiya wagbukan nila imbayta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Man waka'a fi subha, waka'a fil haram. Hisiyusin tao makajumog. Hisiyusin tao makadusmog pahinang subahat. Naglalamo din mangi iwan marayaw, harap niya rapaharam sa mata-mata. Aturayan mga anak po. Yadto yung pangilahan simbar iman. Kaastulan nila ito ini. Sa lawi in astul nila hatu ini. Lawi in hukaw nila hatu ini. Sabab kahukawan iwan kaastulan. Sin mahasut si mahatinggi. Uno yan mga tuan. At takabbur. Amo na in pagtakabbur. Inhaunahan nagtakabbur. Nagtakabbur patuhan. Wala na siya iyampun sintuhan. Hisyo yan mga anak po. Himaasiblis. Himaasiblis. Piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pahama sa sin Adam yung pagmulka kaniya. Hisiw-siw yung makadhay ni mga tuwan kaya mulkaan waliyadu billah. Malubo ilawm sin paghula hang katao sa din magtakabur. Si Fir'aun nagtakabur.
Nalungsa din hula nila. Nalungsa din baran niya. Nalungsa din miyagad kaniya. Turan niyo yan, mga anak kapo, diktito rin maasusog. Ingkataan pamarinta diktito, nuway nakapin na luklo. Bangaon imisabya sim pamarinta niya maluklo na katantaan. Turayan tuan, takabur. Taniyo mga tuan, ini iblis nagtakabur sa japatuhan. Amin iban niya iblis biada kaniya, way sila nagtakabur. Harap sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtakabur man sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala na maapin iblis. Waliyadu billah. Kaastulan ini simbar imanin sifat ini. Tiyatangkisan ini sim mga barimanin sifat ini. Wairun halawm sin atay nila. Way takabur ha atay nila. Way haswara nila. Way hapakayan nila. Way hakatan pakaradyaan nila. Sabab tiyanto nila. Piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtakabur. In puunan nagtakabur. Himaas iblis la'natullahi alayh. Aturan niyo mga anak po. Na. Sikaruan niya mga tuan, sifat kaastulan pangilahan na to ang mga bariman na sabutayan. Ar-riya. In sifat riya na kalamo da sirik. Sirik da kula iwan sirik sirik. Amo na in riya. Unin riya pagnganan niya mga anak po. Magpakita-kitain tao, sindayaw niya patao. Sindayaw niya. Dayaw simprakala niya. Dayaw simbaran niya. Dayaw siningat niya. Ingkatan dayaw niya, pagbaita niya. Hipanusyoy niya. Turaniw mga anak po. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Akhwafu ma akhafu ala ummati. Impyag bubuga-buga kumakabuga. Dagpakanin ummat ko hamawa na ako. Wala na injunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Bangsa yuhunin masanato ini magkagunahan subay aun rasuli para sintuhan. Sagawa kahinapusan na Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyagbubuka-buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ummat niya. Maunin ummat niya. Magriya. Magpakita-kita sindayaw niya. Wala kaya sayuhan si manusia imparakala ini. Wala tiyang kisan sim kamatauran si manusia imparakala ini. Inna katangkis da amuray mga sila amanu wa amilu salihat. Ini katu mga tuan kaastulan nila, sifat si mga bariman. As-sum'ah, magparungog-dungog sindayaw niya. Magpakita-kita sindayaw niya. Ini katu magparungog-dungog singkarayawan niya. Amo yan mga anak po. Impangilahan sinin mga bariman kaastulan nila lando insipat to nasabot yadto sabab kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alladhina kafaru na adapo ni mga sila nagkupur kaya kahagad nila ang Tuhan kaya kahagad nila nagpapanjari kanila Allah ta'ala. Kaya kagad nila nagpapanjari silang itiwan lupa Tuhan. In nagdihil kanila singkatan, kagugunahan nila, kabuhi nila Tuhan. Tadi nila karon. Apalam takun ayati tutla alaikum. Uno. Wala niyo kaya ingatan, sinawang piyaramon kaniyo. Piyararahan kamu Nabi Wan Rasul. Magbaita kaniyo. Yarin sulat sintuhan kaniyo.
naghindo kaniyo, nagpaingat kaniyo, simmangi iwan simarayaw. Pastakbartum sumagawa, nagtakabur kamo. Jadi nindagbusin takabur nila, di tayo maunin hindi nga Tuhan, sa pikilan niya, inakarun niya. Ingat niya, inakarun niya. Alam takun ayati tutla alaykum. Dahil nga sabab yan mga tuwa na adlaw susungon. Mamungin mga tao. Impamung nila pagsusun. Unimpamung nila. Law kunna nasma'u aw naqilu. Ma kunna fi ashabis syair. Law kunna nasma'. Bang sadyariungog na mo marayaw imbeta dengan Tuhan. Law kunna nasma'u aw naqin. Iwan tiali na mo marayaw. Ma kunna fi ashabis syair. Di daman kami makakari. Pasangi-ngi paghulaan ini. Mga tuan, kisah si magtay anak. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Yasuran siya sinanak ni Abdullah nagtatangis. Hamuk waktu nakasudin ama pa anak kay Abdullah nagtatangis. Unim piyagtangisan. Way sin, way kawasa, way sasakatan. Unim piyagtangisan. Amin palman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ajaba jahannama lawaqi. Laisa lahum dafi'. Matanto din na pinal ka jahannam dagpakan cintao. Wayroon makataban. Amo yan tuan yung piyagtangisan sin ama. Amo yan yung piyagtangisan sin inak. Imasa na to ini. Wala nagtangi sa bihad turagbus. Kaya piyagtangi sa walong niya, tiyungod ka ko sintuhan ini malas, pakarayaw ako. Yung classmate ko yaon, nagpula puti na yung kahala ni ako ini, itum sadya. Su'uzan no billah, kay mangi inuna-huna mo patuhan, ayaw, tay maing kata. Pagtangisin ayat biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Udkhulul jannata. Sud kamu pasulga. Antum wa ajwajukum tuhbarun. Sud kamu pasulga. Dahan yung family niyo, magpaw-family. Piyagtangisan ni Umar iwan sin anak niya. Marani ararabahain anak niya. Marani ararabahain family niya. Habay ta sin Allah Ta'ala, sud na kamu iwan sin ahli niyo pasulga. Maguno. Tuhbarun magkasaddapan sin tungbas sa rayaw-rayaw, wala kaya na naman diya dunya. Diya dunya, hatim mulo kabun, insung tumulak pasambuang pa, insung tumulak pasug, di na tumulak. Insung tumulak patawid-tawid na tumulak. Insung tumulak pawasilan din na tumulak. Tumakad na kita ni ulong na simpag ukab singkwan niya. Maguno, magparayaw parasahan. Maglain dito. Mag-crowd dito. Sa impaglain kabayaan sintuhan, wayrong maglain. In crowd kabayaan sin Allah Ta'ala tiyo-tiyo mga anak po. Bang aun amanu aun kafaru. Wa amma alladhina kafaru. Apalam takun ayati tutla alaikum. Pastakbartum wa kuntum kauman mujrimin. Piararahan kamu parman sintuhan. Nabi Iban Rasul. Maghindo kaniyo, magbaita kaniyo. Nagbasta sin sulat day nga tuhan niyo. Sumagawa, pastakbartum. Nagtakabur kami. Nahasabab sin pagtakabur niyo.
Wa kuntum kauman mujrimin. Ing kamu yan nahinang kamu rebel pa Allah Ta'ala. Misan sa dyan rebel patao, papamarinta, nahinugnang kay manusia. Naluloy manusia. Magsulot na tuhan. Na, wa kuntum kauman mujrimin. Aw na rin kanila piyagmulkaan sin Tuhan. Aw na rin kanila lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw na rin kanila piyagmulkaan sin Tuhan di nga dunya sambil padlaw akhirat sabab wala na katawan. Amo yan mga anak ka po. Imbiyata katutan ni rihayat ini. Uno pembeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo sila yan. Waqila al-yawm. Pangadlaw akhirat na sila yan. Naharap nila yung pagkain. Wa ma'wakumun nar. Impaghulaan nyo yan, apinal ka jahannam. Mayta. Sabab piyararahan kamu sinallahu ta'ala, wala niyo piya kay pakabayaan niya. Uno yan tuan, hasuratul A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Bangsa jay manusia halom sing kauman yan. Amin piarahan sin Tuhan maun Nabi wan Rasul. Amanu piarat saya nila. Piarayaw nila impangahagad nila. Wattaqaw. Iwan ihammalan nila ing kabayaan sin Tuhan nila Rabbul Alamin. Lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ukabun sin Allah Ta'ala kanila ing karayawan. Hataas sin langit. Iwan barakat yari hababaw sing bumi. Mga anak po. Magkagunahan kita ni barakat dengan Tuhan. Magkagunahan kita ni barakat. Hamasa na to ini, yari kita niyo nalibot, simpit na, di nakatangkisan, apabilay manusia di magbalik pakabayaan sin Tuhan. Lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Magkagunahanin iman na to mabarakat. Magkagunahanin panauhid na to mabarakat. Magkagunahanin sambahayang na to mabarakat. Magkagunahanin pag-usahan na to mabarakat. Magkagunahan in family na to mabarakat. Magkagunahan in katan pakaradyaan na to mabarakat. Walakin kadzabu. Tumagawa. Wala nila kiyaharad. Kadzabu. Piang himuting nila innaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang umat Islam, mga anak po, hindi matuwa sa nato ini, biyasin sa kaula-ula. Biyasin beta dihayatan. Sibalik taniw, imbarakat kabayaan sin Tuhan, wayroon barakat hantara sin tawiban tao. Kazzabu bi ayatillah. Piang himuting nila in ayat sin Tuhan. Piang himuting nila in naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na piang himuting nila man in biyad turagbos. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Inna usahan nila yan. Iusahan nila yung pagputing. Iusahan nila yung pag-anyaya. Iusahan nila yung pagdaruha kahababaw singgumi. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Para tungan na mo sila mulka di hababaw singgumi. Mga umat Islam, mulka impyara tunga masa ini. Di matamparin mulka, hantara sin kita niyo magkahisya hingga magbalik manusia pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sababian mga tuan, yaring kabtangan sin Abdullah ibn Mas'ud. Uning kabtangan niya, pamintangan na to. Arba'atu umur. Upat parakala. Min zulmatil qalb.
Zalamul qalb. Inupat para kalay ni wang mahinang si manusia hambok sa jaring upat. Timigid lumin jantong niya patuhan. Bang timigid lumin jantong niya patuhan, masawawang bukun patuhan. Masawahay ng mangi. Masahayahay ng mangi sa tudyo patuhan bukun, tigidlum siya. Hika isa niya mga tuan. Nisyano junub. Kaya lupahan si manusia in siya baldo sa patuhan. Kaya lupahan si manusia na undusan niya patuhan. Kaya lupahan si manusia undusan niya kan ama niya. Kaya lupahan si manusia undusan niya kan ina niya. Kaya lupahan si manusia undusan niya pagkahin niya. Suway na lang na maabot po asam pa kami Suway na lang na sungko maghaji. Tuhan ay mubutang isarat. Doon kawakabayaan si Tuhan. Nagtatakad kay men Tuhan mo, bang kaw nagtusa sindom, di ay mo na tagarisim maadlaw. Bang kaw nagtusa sinadlaw, ay mo tagarisim marum, pangayo kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po. Nisyano junub, kaya lupahan sintaw indusa niya. Sinaundo sa wala yampun sin Tuhan. Indo sa patuhan ang punon sin Allah Ta'ala. Sa indo sa niyo magkahi. Maghukom kamo hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po, yadto ni kaisa. Apabila kaya lupahan si mano siya tagarusa. Misan sibi-sibi. Ay ikaw mag-ialaw mendo sa kuwi ni sibi-sibi. Umar ibn al-Khattab, yaring kabtangan niya tayo kini. La tanzuru ila sigari zambi. Ay ikaw mag-atod long mo, ay ikaw mag-angan-angan, long mendo sa mo sibi-sibi da. Kagawain aturun mo, la tanzuru ila sigari zambi, wanzur ala man ta'si. Ay ikaw mag-atudlong mindo sa mo sibi-sibi. Sa gawain na turon mo, hisimpyag dusahan mo, sindo sa sibi-sibi. Hikarwa tumtumon na to, mga anak po, indo sa sibi-sibi, lumagbo. Yan, mga anak po. Hikarwa niya. Timigid luminatay, sintaw tudyo patuhan. Bang timigid lum tudyo patuhan, paddampanas na yan papagkahin niya. Suhbatul zalimin. Bagayon niya im mga tao anyaya. Bagayon niya im mga tao mangi. Manjari mo sila ini bagayon sa taabiton mo pamarayaw. Sa bang mo biyagay, ikaw na taabit pamangi amot hindi manjari. Sabang mo tiabit uduhum bida'watil Islam ampa sila makabalik pakabayaan sin Allah Ta'ala amad timarayaw. Sumagawa bang mo sila biyagay asabab sin mataod na anyaya nila inyad to timigid luminatay mo biya kanila. Ini katuni mga tuan. At-takasul fil ibadati wat ta'ah. Lisuan na manusia magtagipon patuhan. Sumagawa bang bukon pagtagipon patuhan aktibi mga tao. Lisag to pa magpilinsa na si badyo niya. Apabilay manusia lisuan na magtagipon patuhan. Alamatin atay niya tigidlog. Ini kaupat niya mga tuan. Batnun syab'an. Makan sugin atay niya. Makan sugin tiyan niya. Sakawa, inyawalihan niya iwan sinatay niya yahapdi. Kaya sarapan siya simpagkaon marayaw. Kaya sarapan siya simpagkaon malanab. Sakawa, wala siya kaya sa sarapan simpag-ibadat pa Allah Ta'ala, aula-aula na insang bahayang makalimang karumang kadlaw. Na mura-murahan, mga anak po,
Bang mayan ini madauhat taniyo ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Misan di na madauhat taniyo ing kabayaan na to, di day kapag laging kabayaan na to. Banging kabayaan na to, di na to urulon ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Amin piyahatod niya mari, padunjungan na to, alayhi salatu wassalam, kahinapusan Nabi iwan kahinapusan Rasul. Napatubtubon na mo dito, yung pangadian na to, haruman ini, murah-murahan, yung mga anak kapo na mo hatiranan, iwan singkatan, iabutan, sin lapal suara na mo ini, bang mayan, iyanug haraan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan dunya, iwan karayawan akhirat, salta makabatok kita niyo magbalik, pakabayaan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa anna al-bala' wal-waba' wal-fahsha' wal-munkar والسدائد والمصائب ما زهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين آمة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hibalik na mo pakaput suara ini suara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. أشهد أن